Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Gura-Gura Solo. Hari ini kita berkumpul bersama-sama di Desa Rukoh atau tepatnya di Menasah, Kampung Desa Rukoh, Kecamatan Cawala, Kota Batu Aceh, guna melaksanakan Maulid Akbar Pemuda yang akan sebentar lagi kita akan sama-sama membantu dan mengerjakan bersama untuk menyukseskan Maulid Pemuda di Kampung Rukoh. Selamat mengerjakan dan selamat beraktivitas. Semoga membawa berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri. Anta samsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri. Anta iksirun wa ghali, anta misbahu sujud. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Qafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Qafiqaini. Ya Muayyad ya Mumajad, ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu